Lishonile Mbukeli natiketa lamuhla tindzaba tita kuwe bukhoma tisuke emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakulihaye asibukele tihambe mbili. I want to put it to you at this point that when that crime scene was examined, not a single 9mm spent cartridge was found on that scene. Fakazi wembuso wekuqala ecaleni elibukene naVusi Music Hat Matlala nalabanye lasolwa nabo uthi kumangala lihlata ukuthi emaphoyisa mangatfole emabhosho nakudutshulwa somabhizinisi Joe Sibanyoni. Early this morning around 4 a.m. one truck was involved with two minibuses. One of the minibuses was traveling from the direction of Mbombela. Kushone bantfu labane engodini lesihlasimulisa umtimba emkhathini kwengodwana neMbombela eMpumalanga. My period within CAF and within football, not just in the continent, but also as Vice President of FIFA, will come to an end shortly. Mengameli we-CAF Dr. Patrice Mtsipe uthi angeke angenele umjaho wekuhola lenhlangano lihlandla lesithathu. Ummeli waVusi Music Hat Matlala utshele inkantolo lephakeme eJozi ukuthi emaphoyisa mangatfole emabhosho lapho somabhizinisi Joe Sibanyoni wadutshulelwa khona. Lokho kuta ngemva kwekuthi Fakazi wekuqala wembuso Bethwel Cele atshele inkantolo ukuthi wasebenzisa sibhamu sakhe kudubula emahlandla la15 ngesikhathi ativikela kulamadvodza labe wahlasela Sibanyoni. Cele lobheka nguNogatsa eCenturion Golf Estate nga-2022 bekaphinzilitwa ngemibuto ngelilanga lesehlakalo. Uthi akusilo liciniso ukuthi emabhosho akamange atfolakala endzaweni yesehlakalo. I want to put it to you at this point that when that crime scene was examined, not a single 9mm spent cartridge was found on that scene. Ngithanda ukuthi kwena mnumzane uma ngingathi ke indawo leya yesigameko ibekade ihlolwa azange kutholakale nayo elinye igobholonda lesibhamu i-9mm. Hayi amampunge lawo. Ubudwe ukuthi unesiciniseko lesinganani ukuthi kude inhlavu lephume tukwesibhamu sakhe leyadubula Sibanyoni njengoba wadutshulwa kabili. Cele ke uphendvule wathi ucinisekile ukuthi akamange amdubule Sibanyoni. Ummeli webasolwa ubese uyachubeka nemibuto wambuta ukuthi waceceshwa yini nangabe kunjalo akalandzise ngekuceceshwa kwakhe. Kwenzeke mhlawumbe kube khona ukudubulana mhlawumbe ngenza isigameko njengala endlini mina ngikhetha isikhathi kumele ngiqale ngi-assesse i-situation ukuthi mhlawumbe into ngabe i-triggere ukuthi izinto kuyadubulwa nini. Kuthethwa kwelicala kuyachubeka kanti ke umsolwa wekuqala wesibili nawesithathu basagcinwe esitokisini. Inhloko ye-IDEC Advocate Andrea Johnson ivumile ukuthi beyingasiliciniso lenye ingcenye ebufakazi bakhe la yethula ngembi kwelikomiti lesikhashana eParliament eminyakeni lo wengcile enyangeni yeLweti. Kulandzela kuvuma ukuthi wathola imiculo etebunhloli lefungelwe elungeni leParliament Fadel Adams nga-2024 emkhathini kwenyanga yeNgongoni. Johnson uyachubeka nekwethula ubufakazi ngembi kwelikhomishana lamadlanga. Lefungelwe beyigunyata lomcondzisi ukuthi abe nemandla ekubopha imhloko yetebunhloli Lieutenant General Dumisani Khumalo kaya neletinye tikhulu lelitiko ngenyanga yenhlaba kulomnyaka lophelile ngetinsolo tekukhwabanisa nenkhohlakalo. Emalekhodi laphambi kwelikhomishana lamadlanga avete ukuthi Johnson nguye lanika ligunya lokuthi kuphenywe lamalunga etebunhloli mhla tisithupha enyangeni yeLweti nga-2024. Lokusho ukuthi lencwadzi lefungelwe yafika eofisini lakhe kusanesikhathi. Advocate Arendse says, after the referral in November, when did the matter land on your desk and what work would have been done on it? So the question, although it's 3 questions in one, it is specific. When did the matter land on your desk? And your response is, at the time I received it, it would have been the middle of December 2024. That was incorrect, what you told the This is incorrect, yes. Johnson uvumile ukuthi lesikhungo sakhe amange silandzele umyalo wemthetho njengoba salandzela imiqulo yetebunhloli yatfulwa kuFadel Adams lolunga leParliament ngenyanga yeNgongoni nga-2024.
uthi imithetho ye-IDEC ayivumi ukuthi iphenye emacala ngaphandle kwencwadi lefungelwe kungaba semaphoyiseni nobe ku-IPD. I did not, Commissioner, not having any knowledge or sight of the documents he referred to. Uyaqhubeka umsebenzi wale commissioner. Loyo bekangumengameli waphambilini Kgalema Motlanthe uthi imikhakha lefana neyetekuvakasha netekulima leyakhe emathuba emisebenzi lamanyenti ngiyo lecekeleka phasi kulandzela imishuco ekulwisana nebantfu labavela kulamanye emave. Motlanthe bekakhuluma kungcungcuthela inhlangano yakhe lengendi inzuzo eSandton lapho ludzaba lokhanjiswa kwebantfu bakulamanye emave beluyingcekithi. Motlanthe wexwayise ngekuthi kuvala kwetimboni kungaba nemthelela lomubi kugcine sekulahleka nemisebenzi. Kukhule sibalo salabo labangasebenzi kube nendlala kube nencindezelo ekuthulweni kwetinsita. The recent spate of demonstrations against so-called foreign nationals highlights the competition for limited resources and opportunities in South Africa's poorest communities. Given the structure of our economy, it is therefore imperative for government to always strive to be in charge as it responds to the cries of the unemployed, the poor and marginalized sections of our nation. Induna yetebudlelwano nalamanye emave Ronald Lamula ixwayise ngekuthi kuyekelwe kusola abantu bangaphandle ngetinkinga letibukene naleli. Le nduna ithi inkinga yekungena nekuphuma kwebantfu akusiyo info yalamuhla. The migration-related challenges facing South Africa today require spaces like this seminar to debate and reflect on difficult questions, honestly, respectfully, and constructively. Ngakulokunye kunebantfu lababili belive leGhana lesebamikise sikhalo enkantolo emave emhlaba lapho bakhala khona ngalelive. Bacele inkantolo ukuthi iphenye ngalokhu labakubita ngekuthi kuhlaselwa abantu bakulamanye emave kuleli. Kushone bantfu labanengodini lebesemkhatsini kwematekisi lamabili neloli emgwaqweni longithela wayeke emkhatsini kwembombela nengodwana. Kubikwe ukuthi le tekisi neloli betisuke eJozi tiya eMozambique ngalesikhathi leloli ishayisa inqola yale tekisi. Kanti itekisi yesibili nayo ibese ishayisa leloli yokhela umlilo. Yendeke emgwaqeni iN4 eMpumalanga yengce nemiphefumulo lemine ngalesikhathi kushayisana ematekisi lamabili kanye neloli. Lomunye losinze kuyinye yalamatekisi uthi babone yinye yalamatekisi ishayisa yaseyokhela ngemlilo. Masa uza ngemuva kwethu wabuya washaya itroli yaphuma estradini yawela le esikheleni esigodini. Manje imoto wethu uyaphuma estradini shama round manje wayahamba straight udriver wayalwa wawuphusha kakhulu. Litiko letekuvikeleka kwemphakathi kanye netekuphepha lithi lisukumise luphenyo. Early this morning around 4 a.m. one truck was involved with two minibuses. One of the minibuses was traveling from the direction of Mbombela, while the truck was traveling from Johannesburg towards also Mbombela. Here, 4 people lost their lives. 3 of the deceased were occupants in one of the minibus taxis that caught fire, while the 4th person's body was found on the road. It is not clear from which vehicle he was coming from, but they are suspecting that he could have been flung out of the involved minibus taxis when the crash occurred. Bashayeli bemgwaqo bacelwe ukuthi bashayele ngekuqophelela lokukhulu. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe imigwaqo yakuleli sesimeni lesihle yini ekutheni tingancipha tingoti temgwaqo letigcina tithethe imiphefumulo. Uphendvule ngalendlela. Hayi umgwaqo wethu la eSouth Africa ubole kakhulu mubi. Yazi uthola kwesikhathi uthothi kunomgodi. Bethi manje uphesha lomgodi lona uvele uphenduke idouble story ube istebhisi uxake uthi why bengawenzanga ulingani. Mandi ncome kwelicala laseBuffalo sithi usuka eQumrha uya East London uyotsho ngeKing. Indlela iyalungiswa nangokupa noko inhle indlela ingakumbu N2 ezinye ke semacaleni zona sisadala ingozi. Imigwaqo yethu ngibona ingekho ezingeni kahle lelisedulo. Kodwa ke ngiyacela ukuthi kakhulu kubashayeli ngoba nabashayeli ungathi bayasifaka sandla ngokushayela budedengu. Indlela zethu zimbi khulu.
abachayeli bayalinga ukuthi bachayele ngokucophelela mara ngoba akukhambeki gcina abantu sebalimala abanye baphelelwa umphefumulo wabo. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendulela ngawo. Kuletinye ke nasibiye titolo. Achubekile nekungena emavi ekuthuthuta umndeni nebangani bemlingisi lo atakhela Lutvumo ku Generation Siputla Sibohodi. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Tiyatholakala ke entinkundleni tekuchumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Takamuti tasenkomazi nemaphethelo letibukene nelibulukhuni bekusebenzisa abongcondvomshini titawuhlomula ngemklamo lotakwethula kulendzawo lohlose kufundzisa nekucecesha abantu labasha ngetebuchwepheshe. Kepha ke kuva kabanti samukela umphathi lomkhulu ke weMswenko Project Lucky Mbokodo. Lucky, asikubingelele etindzabeni. Shole Lindi kuwena babukeli. Siyabonga. Ingabe nje ungaqala ngeusichazela ukuthi mbambambamba yini inhloso yalomklamo loqalako? Inhloso yalomklamo lesubita nge-National Tech ICT Innovation Project. Umklamo lona lo wasungulwa tinkampani letisiphohlongo letitimele ngenhloso ekufufukisa tebuchwepheshe ebantwaneni bethu labasetinzano tasemakhaya. Ngumklamo wavelonke lekuthi tonke tifundza letingu-9 eSouth Africa. Lucky, nitawusebenzisa liphi ke luhlu ukukhetha tindzawo lentathambela ngoba sivile ke ukuthi indawo hambela tonke tifundza? Lokusikole lesenzaweni lesekhaya noma lesemaphandleni lokusikole lesenzweni letisalele emuva ngekwebuchwepheshe ngila khona thina siyokhona kufinyelela khona. Kanti nihloseke kusebenzisana nebantwana labayingakhi ngivile ke ukuthi nitawu noma nitawuchasa abantu labasha laba ngu-1200 ngemathuba emsebenzi bantwana bona ndabakhetha kanjani? Kule 1200 basebenzisi nabo mikhakha lehlukahlukene kulo mklamo kumbe le project mikhakha leng10 so sisise bamvana laba lebaphuma etikhungweni temfundo lephakeme lebabuya mhlambe neticu angikubeke njalo babuya neticu abanazo sipiliyoni yathi ke ukuthi kulokuselakala kwemathuba emsebenzi ku-South Africa kuma-statistics we-fly ekhaya eSouth Africa abantu labasha batfola basematimeni uma ngabe funa mhlawumbe kuyangena kule nto engaphani lethu so thina ke sibafaka kule mikhakha yonke lesinabo sisebenzisana nabo kulo 5 years lesinayi phambi kwethu. Nibathola kanjani ke lapho nihlola labangathola umsebenzi noma uthatha noma ngibanje lo hlangana naye? So kumakhasi wethu lesinawo la sikhangisa khona ngila siveta khona ukuthi sidinga abantu labanjena lebanaloku abantu labasha lebanjena lebanaloku kepha akusibo bofa labasha sinabo lesingathi mhlawumbe sebakhulile kwatize phela silabanye banaso lesipiliyoni lesidingakalako kusho kubo lobuchwepheshe lesibhizi ngabo. Utawubekwa nini ke lo mklamo ngalokuphelele? Kunomgcibelo lotako mhla tindzafo inyanga emananga esifundzeni sempumalanga enkomazi kula khona siyawulauncha ngalokusemthethweni lona mklamo. Sesiphetha nje bangakuthola njani ke Lucky abantu bangachumana nawe njani ke kwatika abantu ke ngalomklamo? So njengemkhakha kumbe njengenkampani lesevele idila ngebuchwepheshe umuntu nje angaya kuthi inkundla tekusesha afike atype athi Mswenko Project konke kuyavela kutehlele lapha ya. Okay Lucky asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho. Ngibonga kakhulu Tsatsi. Mbukela utivele ke Lucky uthi ungamthola etinkundleni tekuchumana kuze wathi kabanti ke ngalo Mswenko Project noma ke lo mklamo labatawuthula ke lo sita abantu ngemakhono ngedebuchwepheshe futhi. Achubekile ke nekungena emavi ekuthuthuta umndeni nebangani bemlingisi lo watakhela Lutvumo ku Generation Siputla Sibohodi. Sibohodi lo wathuma kakhulu ngela Kenneth Mashaba wendlule emhlabeni aneminyaka lengemashumi lasithupha nakuthathu evikini lelengcile ngalwesithathu ngemva kwekugula ngashukela. Bangani nalabo bekasebenta nabo kulomkhakha wetekulingisa abahlangene lamuhla eState Theatre ePitoli kuto umkhumbula kanti nenzima la idlala ke bathi lomkhakha ulahlekelwe kakhulu. Kutawubanjwa lenye ke inkonzo yokumkhumbula kusasa ePulukwane utawube sewubekwe endlini yakhe ekugcina ngemgcibelo.
him the time when he was in Grahamstown, just check the touching base. I said, Sputla, how is it? Are you safe in Grahamstown? And he told me, he used to call me Menlu. Menlu, I'm cold here. It is very cold here. And I said, but are you coping? He said, yesterday I was vomiting. They were staying in a township. They rented a house in the township without electricity. So it is heartbreaking. It is heartbreaking to see what we call a celebrity staying in a back room without electricity. You'll be missed. You will be sorely missed. But I guess I will always remember you. Unfortunately and fortunately, you've changed two things about my life. One is that I will walk around the streets of Pretoria. Mosadi wa kombo wotsi will be around the corner everywhere I go. But also, Dini! Liphange ngodla nqume kungentiti inguquko kumali imboleko njengobe litawuqhubeka nekuhlala ku7 wemaphesenti. Ngalolunye luhlangothi linani lekuboleka imali litawuqhubeka nekuhlala ku10.5 wemaphesenti. Lokhu kuvetwe inhloko elibhange ngodla lisija Khanyago nakakhuluma nebetindzaba lamuhle ePitoli. Against this backdrop, the committee decided to keep the policy rate unchanged at 7%. 4 members preferred a hold, while 2 favored an increase of 25 basis points. The committee agreed that the outlook is uncertain, and with the rate increase at our previous meeting, the policy stance is appropriate for now, with rates somewhat restrictive. Kanzi nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Mengameli we-Confederation of African Football Patrice Motsepe wende lubito lokuthi iSAFA ne-PSL basebenzisane kude kuthuthuka libhola letinyawo kuleli. Motsepe ungumengameli we-CAF lihlandla lesibili kanti uthi akanayo inshisakalo yokuba ngumengameli lihlandla lesithathu. Motsepe unetinguquko letinyenti ku-CAF kusukela wathatha tinzambo nga-2021 fake ekhatsi kwenda inzuzo $150 million nekutfola labanye bachasi. My period within CAF and within football, not just in the continent, but also as vice president of FIFA, will come to an end shortly because, you know, I've made my humble contribution and have had enormous support from the leadership on the continent and the leadership worldwide. Let me rather say, I've said on many occasions, FIFA doesn't, listen, I love FIFA. Huge, enormous contribution that FIFA does. But I have no desire or ambition to be president of FIFA. Bafana Bafana has enormous potential. South Africa has enormous potential. We have to make sure that there's unity within SAFA and there's greater cooperation between the PSL and SAFA and unity at that level as well. And support, the private sector must support. Kulenzele ukuthi Motsepe ahambele umcimbi wokuvula Africa Cup of Nations elabasikati eRabat kule Morocco ngelisonto. Kunasindisiwe Mlangeni ke kulethihamba embili kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe. Angicatha ngadodota imbili lindelwa ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sebesixoxisana nabo bahlati betindzaba temnotfo nganaye indzaba yendvuna Enoch Godongwane njengoba wente lubito ukuthi kufanele kubanjwe umhlangano ngekudzilidwa kwemalungu eboard ye-PIC njengoba lamanye sekashiye phasi sophindze sixoxisane nayo i-Board Management Authority njengoba isayine isivumelwano nelikomshana lebathengi mayelana nempahla lengena kumageda kuleli vele eNingizimu Afrika ngalokungekho emthethweni. Angithathe tindzambo ngitibuyisele egoleni.
Mbukeli atipheli ke tindzaba kuphela sona sikhathi asiphindze sihlangane ngalokutako. Bakhona ke balingani bethu besindebele kusasa kanti nanto zakhe emathebula ukhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo. Usale kahle. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhle ngolelo muhla ngisho ke gcwala umlomo ukuthi libalele ke cishe mabuka ke la ikakhulukati empumalanga yelive ngolelo muhla kepha ke yakhona lawo mathuba emvula mawuhlela ke la ifundzele seligwini nelive lapha kuye ke la 30% ngolelo muhla kanti ke la masitubeka naselangeni kusasa akhombisa kuba khona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 30% njengoba limbonye ngemafu mabuka ke la engcenye yetfunza ke leseligwini nelive ngolelo muhla kanti ke ikhona lenkungu lekhombisa ke khasha pass mawusuka ke la ikakhulukati empumalanga yelive wehlele ke la enshoralanga ngolelo muhla kanti ke masitubeka sikubukela ke la sixwayise lesivela kuba South African Weather Service ngolalo muhle likhombisa ke la kuba nemoya ikakhulukati mabuka engcenye yesifundza iKwaZulu Natal ikakhulukati lwandle likhombisa ke la kugubha magagazi ngolelo muhle kanti ke naselangeni la kusasa ngolelo muhle lisachubeke njalo ke lelwandle njengoba lichubeke njalo nekuthukuthela mabuka ke la ikakhulukati isifundza ke la iKwaZulu Natal ngolalo muhle kanti ke masibukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani langeni la kusasa masibuka ke isifundza iPretoria ndzawo leti fana nabo Bronkhorstspruit noba ke iGauteng lapha kuye ke la 23 kanti ke Springs lapha ku 18 ngolalo muhle lokusho ukuthi lipholile leto ndzawo leto kuyabanza ke la eCarltonville ngolalo muhle njengoba lapha ku1 ekseni kepha ke liphole ngikhatsitha ntsambama kanti ke sifundza iLimpopo masibuka indzawo letifana nabo Polokwane lapha ku24 lipholile eMokopane nga23 wehlele Bhilabhila eThabazimbi kanti ke lifuthumele mabuka eliphalale nga27 ngolelo muhle kanti ke sifundza impumalanga ndzawo letifana nabo Sikhukhuza lapha ku26 22 mabuka ke la eMbombela kuyabanza eStandardton njengoba ku -1 ekseni kepha ke la liyobe lipholile ngikhatsitha ntsambama 20 ke la emalahleni ngolelo muhle lokusho ukuthi lipholile leto ndzawo leto kanti ke yesiKwaZulu Natal mabuka ke iFryhead lapha ku17 eMnambithi nakhona likhombisa ke kuphola wehlele Kokstad nga11 kepha ke kawube kubanze ekseni kuleto ndzawo leto kanti ke ngolelo muhle likhombisa ke la kuphola mabuka ke naseDurban ngolelo muhle kanti ke la sifundza iWestern Cape indzawo letifana nabo Komani lapha ku14 amakhanda 17 mabuka eGqeberha lapha kuye ke la 18 ngolelo muhle 15 ngeMthatha kanti ke masibuka ke sifundza inshorala kaKapa ndzawo letifana ke la nabo Vredendal lapha ku24 lo show ukuthi lipholile leto ndzawo leto ke nakubo Cape Town Beaufort West lapha ku16 kanjalo naseGeorge ngolelo muhle lapha kuye ke la 17 kanti ke sifundza iNorthern Cape indzawo letifana nabo Sutherland kuyabanza ke ekseni nga0 kepha ke mabuka ku Uppington nakhona kuyabanza kanti ke Kuruman lapha ku20 lipholile leto ndzawo leto ku15 ngolelo muhle kanti ke iFree State indzawo letifana ke la nabo Kroonstad lapha ku19 kuyabanza Ficksburg nga-1 kanjalo naseBothaville kuyabanza wehlele boVelkom ngolelo muhle eBloemfontein kanti ke likhombisa kuphola ke lapho ke ngaye ke la 17 ngolelo muhle kanti ke sifundza iNorthwest masibuka ke la ndzawo letifana nabo Tosca lapha kuye ke la 23 kanti ke Vryburg lapha ku20 mabuka nakuBotaung kuyabanza ekseni kuleto ndzawo leto ngolelo muhle kungakube ngikuphathele kona busuka abube ngilobu hlemalangeni